Naša ustanova aktivno učestvuje u projektu Bebo dobrodošla na svet, koji pomaže roditeljima da na izuzetno lak način obave svu administrativnu proceduru oko prijave novorođenčeta i to na jednom mestu u porodilištu u bolnici. Ovaj projekat je zaživeo u našoj ustanovi od jula 2016. godine i do danas je uspešno prijavljeno preko 2000 beba. Ova druga faza projekta pruža roditeljima još jednu mogućnost, a to je da elektronskim putem izvrše prijavljivanje za roditeljski dodatak. Moram da naglasim da je zadovoljstvo zaposlenih i roditelja izuzetno pozitivno, da su roditelji zainteresovani, zahvalni i obavešteni o svim mogućnostima. S obzirom na nisak natalitet u našoj zemlji, ove mere koje se sprovode na ovaj način izuzetno će dobro uticati na društvo u celini. Današnja registracija kojoj smo zapravo prisustvovali je demonstrirala potrebu da roditelji budu potpuno rasterećeni svih administrativnih, pre svega obaveza pri rođenju deteta, jer ono što jedinica lokalne samouprave i država mogu da učine između ostaloga da deluje pronatalitetno jeste olakšanje ovakvih procedura. Dodatni korak gde sa našom bolnicom, sa Centrom za socijalni rad, sa našom pisarnicom, sa gradskom upravom smo praktično pojednostavili našim roditeljima onu administrativnu proceduru. Upravo da bi pomogli elektronskom upravom najvažnijem možda u ovom trenutku segmentu i najvažnijoj obavezi nama kao vladi, a to je populaciona politika. Najvažnijem segmentu društva to je kao roditeljima novorođene dece da olakšamo da ne moraju da prve dane kada dobiju bebu provode na šalterima u sakupljanju papira, već da to sve završe za 15 minuta u porodilištu i da ih onda kada dođu kući dok beba dođe kući, da ih na kućnoj adresi čeka već izvod iz matične knjige rođenih, kartica zdravstvenog osiguranja od danas i samo jedna poruka na mobilnom telefonu da će im roditeljski dodatak biti uplaćen na račun u roku od 45 dana. I to je to. Nema više papira, nema više šaltera, nema više čekanja.